Kapitan Inteng! Agpaludak man, maray. Mabitlang, andararamidag. Ay namaray, una-enak mo't atanay kasapulak tilawd. Sapay makaungat ka pa'y. Amom nga agap apura ak pagurayan na kidain. Naa. Ay, italang agpalud ka. Kasta ti bagam. Ay nasaan mon a questionaran? Basta ludan na kaun, darasam. Uray magmag na ni Marituyang, agsilsilpon latta. Wun nga rod Kano'y di na minsan. Dandani nadalisan iti tricycle. Kasanaw, agbalasiw malatan. Ay, delikado ti kasta, Maray. Di namot kaya ti mabagbagaan. Uwan nga rod Ay, di na ngamin kaya ti pabagaan. Bakit talagan? Palod pa'y apalod. Ay, di mo pa'y kayat. Tapno makalako ka iti load. Kay kayat kumakidi. Adda nga taigatang na itibagas na. At palod mo't apalod. Ay, sos! Dandanan na idugmam ni Marituyang. Ay, adda nga min dadakkel abato di takalsada kay. Marituyang! Kitaam ti pagpagnaam, tapno di ka maidugmam! Anya ka na? Naglulokon dagita ako kumarek tat nila ipukpukaw da kanya. Di ko nada. Kitaam ka no ti pagpagnaam, tanay, dandani ka na idugmam. Saan samag? Katuwain, anyaya ti panagdangag mau. Kunaknukuna da agkong kunam. Kitaam ngamin ti pagpagnaam. Day talag silsilpon ter aramidem, uray magmagna ka. Ay nakwaraw, dinakman isuraw. Tamas na taenganak ngem sika. Ha? Ibagbagak lang matipod now. Ay ado ti amok ngem sika. Kapitan! Marituyang, apay? Umayak man dumawat iti tulaw. Anya tulaw? Adan samat ipadpadawat yu abagas. Ada dagiti relief goods. Isagsaga na mi dagiti no ada bagyaw. Para ka dagiti mabiktima. Ay ikandak man mo't kapitan. Na, apay nga? Awan pa'y bagyaw. Saan kamot a biktima? Pudnaw nga awan bagyaw. Ang awanan ti bagas may. Na, kat dumawat ka? Kahit biktima ak mo't kapitan. Ha? Biktima ka iti anya? Pinanawan nak ni Badungkaw. Sankit day na biktima day ta. Sige. Hanggang di mo ibagbaga iti sa balay ta mga umapal na. Ay, unay ka din day ta. Awan pa igatang yu iti bagas. Kapitan, apa anak sayan mo't ten Jerry Lipgood tayaw? Kinisayak. Na, inananom ngay. Itad ko ka ni Marituyang tayo may nagpakpakaasay. Awan ka no igatang na iti bagas. Aniya? Kaasay ngamin. Ay, awan ti igatang na itibagas da. Idinto ta palod, apalod. Kastaya? Nagdadakkel ti papalod na. Aw magaya may gatang na itibagas. Mas importante pa'y kankwa na tilaw. Ngamte ka nanda. Kano dandan ipay na dung paride, iti kasi silpon na. Dandan ipay na ipadugmam Ay, imbag, tadani kwarog anang tulong kang kuana. Ay na, kasano nga taday tuyan. Apa yun na natuyang? Kas na madandanagan ka. Ay, awan nga ron pag-reply ko dito'y katiks ka. Adda ka text mo? Kuna na nga ikan na kano iti kwarta. Ay, nagswerte ka. No, ikan na ka iti kwarta? Awan mo't pag-reply ka. Tadamag kumakan kwa na no kasano amalak di kwarta. Awan ti pagload mo? Ay, pautangan nakman payla ang jipaw. Bayadak to inton maalak di kwarta. Sige, pautangan ka. Sigurado ka ding adda maalam a kwarta? Sigurado. Kano aturne dito katitiks ka.
Damot manan ni Marituyang ijay sirok ti bayabas nga agsil-silpon. Isunsamot din ti ibusan ti oras na. Ay, di nansa pa yun masangot ti agsagaysay. Wen nga rod unan na kitag papaludan ngam ti gumatang iti bagas. Aya, Kano'y may dimawat ije barangay hall iti bagas. Gaputamasyan ni kapitan, inikan na. asino la unay ayati katitext na. Tsaka mo man, mare. Tauray lag katakatawa, numakit-kitak. Ay, nakaluto nga tan iti pangaldawan da. Tsaka mo Ang anya ko baby ang tangay. Sa bagay, masauta lang agidasara ko, ta nakaluto akon. Un manantay, tani mabisina kaon. Uston to, inton sumangpat niya angkel mo. Maribanang! Na, Maray! Ninanatuyang tagpukpuk kao. anya nga tati masapul na. Apay, Maray! Umayak man dumawat iti si Danyaw. Awan ti si Danyaw. Awan igatang ko, Maray. Naa. Sige, dumanon ka, taikan ka. Sige, Maray. Addaawit ko adak ka laman lukaw. Ha? Nagdakkel nga pa iso ti malukong nanday. Ha? Palangganan samay. Nagpaisaw, nagdakkel ti awit mo amalokong. Hay, una yan. Inteng, agan anos ka Pagbibingayan tayo daytoy nabati asidaan. Apay ngamin aday ito'y lang tinabati. Ay, imay ngamin dimawat ni Marituyang. Kat nagado, tiinala na. Pati si Daan dawatin nan. Ay, awan nga rod ka no, ti igatang na. Awan igatang na nga. Kito ada paglud na. Bye-bye amon An-anusan tayo, daytoy nabati asidaan. Apay akas talaunay ti panang kusilap mo kanyak. Imbagak lang mat nga awan lod. Anyagay ti sirbi da ito'y tirsinam, no awan lud alakom. Naibusanak nga rod. Ay mangrikap kan. Ay unay kamutan. Amom nga ado ti agkasapulan itilaw, di kag palaw. Naibus nga rodan. Di ka makawawat. Ay na di ka pa'y lamang rikap. Awan sirbay nga aglaklakaw. Nita. Ay unay maday tabakbakitanan. Ay, saan matan abayadan ni Nana Tuyang jay utang na pinagpalod na? Saan ang agbayad tayo jay? Kuna namat abayadan na no maalan na jay kwartana. Patsyamait. Pangalan na kumaiti kwartana. Adda ka numangtad kan kuana. Atorni ka naw. Intun maminsan. Saan mo napapautangan? No kasta? Awan ti mangtad kan kuana iti kwarta? Abay ko mga ikanda iti kwarta. Kalukuan day ta. Maray, imay ka din nagsingir jay Bombay. Saan pa'y matmaray? Apay aya? Ibagaman ta umay ijay balay may Maray. Umutang ka? Wun Maray, tani ka sa pulak ti agipaw itkin ni Aturnay. Aturnay? Apay? Asino day ta abogado apaw itam iti kwarta? Ay na Maray, atidog nga istorya. Ay kat istorya latan Istorya ak intun maala kun jay kwarta. Ay, agan andad ka Maray. Amangan mo't nuluklukwan na kalaang day ta nga aturnay. Aturnay, lukon na kidain. Ay basta aganad ka. Narigat ti mabiktima. Wan Maray, kat intun maalak jay kwarta. Si kantulaang ako Maray tilibray. Bombay mo dyan naggapo di tabalay da Marituyang. Imutang siguro ni Nana Tuyang. Wen siguro anya. Ang man, anwan na ngay nga tati kwarta. Adda siguro paggastusan na So apay nagrigat asingirin ni Nana Tuyang. Talaga. Nauyong asingirain. Kasla tigray. Dito ito pa tersenak.
Naawan load, nga ilod ko kang kwana kagungay. Kasla nagdagsan launay apakabasulak kang kwana. Adaw ti paglod ko maray. O, kitaam day ti kwartak. Sagsasangaribaw. Ay na, saan na masapol nga ipakitampay ladag ita. Amok mga ado ti kwartam kat. Imutang kay ti Bombay. Kahit apay nga rod adinaklodan. Awang around. Awan manang. Jak masangaw ti mapan gumatang iti load. Kasano nga rod ang mariplayak ni aturnay. Sapay ko na nga agipaw itak kano iti kwartakan kwa na. Na, taapay nga gipawit kay ti kwarta kang kwana. Ay saan mo adamagan? Nalalaing kakangam siyakaw? Kahit aganad ka nga raw, tama nga nuhuldapan da ka. Apay, anya ti gradom, wano honor mo, idi grade 1 ka? Apay aya, Siyempre anya ti honor mo. Sung batam. awan. Ha? Siya, first honor ha. Idi ngay grade 2 ka, anya ti honor mo. Apay nga min aya. Kay damdamagag lang. Siya, first honor manan. Kaya't nasawan. Adayaw ang nalalaingak ngumsi ka. Iso nga aguli makan. Agad di isaw. Mapanak man kit di agkita iti pagludak. Adan tula kwarta ka. Polos asaan ka nga ilibray. Saan lang nga? Bagbagaan da ka, di mo kaya ti dumngag. Di saan? Ayan ni Kwaraw, tamapan kami agpawit iti kwarta ijay ilay. Adda ijay balay da kapitan, nana. Mapan ko ka di ayaban? Wan, ingka man ayaban ta itulod nak ijay ilay. Mapanak agpawit iti kwarta. Siya kun ati mangitulod kada kayo. Nagbuntog kang ag-drive. Imbag ni Kwarog, taam mo na apatarayan di tricycle na. Bayadam nga rodan di utang mo. Ay kataguray ka pa'y mo ta. Agbayad akto intun maalak di kwartak. An-an mo nga ijay inutang mo ijay Bombay. Ipawit ko pa ilaang kin ni aturnay. Tadakdakkel to ti ipawit na kanya. Kasta? Wen, iso nga kaayabanin ni Kwarog. Dalasem. Nakapauit ka ni ti kwarta kini aturnay? Wen, Kwarog, iso kano ti pagproseso na ijay ipawit na akwartak. Mano nga iti ipauit na akwarta? 2 milyon ko na naman. Nagadown! Wen, manulaang mat nga ijay impawit ka. 15 mil lang. Agasam nga iti sukat na. 2 milyon. Sigurado ka kadi iti dayta? Iso nga rod nga uraya kon. Takuna na nga ipawit na matlaang itangal daw. Di... Ibati ka nga rodan dito yung ilay. Tama pa na ako nagpasada. Wan Kwaraw. Sige, ibati na kaun. Kasanungay nga tan. Anya ka sanaw? Pangiluganak nga ta ijay 2 milyon. Ay kat awagan naktulatan ito na alam mo ti kwartam. Ay sige Kwaraw. Awagan kanto nga raw. Intulod mo ni Marituyang ijay ile? Unan tay, mapan na kano alain tay 2 milyon na. Anya? Pinanawa ko ni Jay, taurayin na pa'y kanaw. Ay na, siyak ti madandanagan iti dayta Apayan tay? Amangan mo't no saan apod no dayta. Diyak mo Ay, no apay ngamin naglaka amamat pati ni Marituyang. Rabiin, kapitan, nga maawang mula nga ni Marituyang. Napanan na aya. Ijay ili. Ay, Ada ka nurayan na kwarta, jay. asus. Adda nga ta mauray na. Ay, tinasaya at surutan yon, kapitan. Tama nga no dada kasama pasamak kan kwa na. Surutan mi kada Kwarog. Uwan uray nagungat kanyak. Surutan nyo lata, tay sakit kaw. Madanaganak, kapitan. Dayayin na na to yung angkay. Apay nga adda di tayo ti kalsada. Hinuldap dan samot tay 2 milyon na kwartana. Maray!
Maray! Ay, Kapitan! What happened? Why are you crying in the street? Naagsangit kit din. Napasamak. Hinuldap-da ka. Kababain ang kay. Ay, ibagam no niya tinapasamak tapno matulungan da ka. Ay, yawanan jay namnama ka kwarta, Kapitan. Ha? Anjat kayat mo aso? Kalpasan nga impaw ikaw jay kid-kid daw ni ator ni akin si Mile. Ay, yawanan. Jak makuntakan jay cellphone number na. Kung kay. Kuntakan man manay. Dayta ti Agura ka. number na, Kapitan. Padasan taman akong takay. Kuntakan ka man akas tuy. Madi. Awanan. Awanan. Sana na makunta. Ay, taray nandiyan kwarta, Kapitan. Ay. Hawanan jay 2 milyon kao ngayon karina. Ay, Shush. nabiktima ka, Mare. Awanan sa kwartam. Saanan ang maisublan? Ay, sapay inutang ko laang iti Bombay jay pawit kao. Pangalaak nga iti pagbayad kao. Marituyang, download ko. Agbalod ka. Ay, gumatangak iti bagas, Maray. Ni, kunak no agbalod ka. Awanan jay cellphone ko. Indulin kon ijay lakasa. Taamangan numabiktima aktumanen iti iskam. Ay, nagadugaya man ti mabikbiktima iti iskam itamare. Ay, anya nga rod ngay. Amom ton ano maminsan. Pag nakmamdaytan. Ay, nanatoyang. Agannad ka, tapno saan kang agbalin a biktima. Danggam ti balakad, dagiti mangisak-sakit ken ka. Ala sigay. Diban, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.